Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli cemaat, hürmetli doğanlar, hazırki mezgilde bir-birimizge akibat tepkoz, bir-biriga xizmat qiluu öte bir sustap ketken uçur bolup kaldı. Sebebi bir-birimizge xizmat qilsak, birimiz xizmat qilmay qoydum degen bir ildet qilip atabız. Bizde dinimizde андай emес, bir-birimizge xizmat qiluu öte dinimizdegi jogorgu amellerden birisi. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Mene hadama hudima" degen kim xizmat qilsa, ağa xizmat qılınat degen. Demek biz şu bir-birimizge жақсы xizmat qilsak, Xudo xalasak Allah Taala siz bizlerge qayra bireylerde xizmat qıldırıp koyat. Oşun üçün biz her bir bireylerge jardam bergen uçurda, bir elde xizmat qılgan uçurda, ушундай bir негизде Пайгамбарыбыздын хадисini ойлоп, xizmat qilsam Allah Taala mага xizmat qıldırат Xudo xalasa деген bir ниет менен xizmat qilsak жақсы болот. Ошол жагыны жақсы ойлонуп, акыбет кылайлык bir-биримизге туугандар.